abakumpondera akasumi kanu amabara Julius Kyomuhendo nyina mwana obusyono bakumweta Sara ono oli musoga oli musoga Sara ono musoga aroho mugira kisa ya musangire hairwaro lya Boma hanu lya Hoima Referral Hospital akamusanga aho ataina kiyambwa yamunyumizamo esitole yaye yagamba kamuleteho muka aikaleho nawe Sara ona ina sitole yaye aina hali yakoraga side zo kukasambya ali house girl tine kokaboli house girl yali house girl kyonka kabasigaza bali hazigati yali yakoleraga ni bamukozesa ni bamubyamaho over the sudden bamufunise enda bakufunisa olubuto bakugoba wavayo ikango genda kuzala bamufunisize enda aho over the sudden yarugayo yajja kuzara atainaho mama atainaho tata atainaho uruganda rwena yajja mu irwaro Boma kuzara atainaho omuntu wena kyonka kandi ekyo kyakubayiraho abantu bakunihiriza kuba bali responsible ahanda yaye bakusinga muho mojogo mtabani wa boss hali yakoraga akihakana so nkwenda Sara na atunyumize mu mpora mulinge mbera yabayire kati guwavawa ukujje kasambye okukola na vira watata mujja kwongera hiraka na vira watata yanze okukola tata yali aberawa yali abera kasambya mama na twatubera naye nanova nagenda natuleka mama ari yatuleka nange nengena nembera wakaira nalinga sikola nalimbera tunura wanu kuba mjagala kulira eddobozi nalimbera ubeze wakaira kati olava omulenzi nagamba mbwa ajagala kuneba kati nange nengama ndiwabira nga toli mulade tugenda netugenda kati wetwamana nebakako nga tumaze banga nga mwezi mulamba nga sirufuna ari wenalufuna nengamba nengamba boss nti mutabani wafunisa olubuto nagamba emyaka tanaba bituusa oyo umutabani wa boss yayina emyaka ngemmeka yalinga 18 nagamba mutanaba yali asoma obanga tasoma yali tasoma nagamba mutanaba agituusa nembagamba nti kuba tanaba agituusa nze nganze we 13 nganzala kuba kimanyi tazala nawakana nagamba omwana tanaba atuusa lindako go oine emyaka emeka 14 nabifuna nga ine emyaka 13 wafuna olubuto ngo ine emyaka 13 aine mugamba omwana mutabani yafunisa nagala naye wakana nagamba omwana tanaba akyali aine tulinda ne bagamba tali mulenzi muyaga wayi webaseko ne mugamba wayi tune mugamba nti abeera wajje musi aine bagamba mutugendeyo ne tugendayo nomumezi naye neye wakana nagamba olubuto oli abeere wajje musi ate yiyani ye aine ye yali akolanga ani awo yali nga akolanga bya boss kali nange ne mugamba nti olubuto lwo nagamba sirwe kali nange ne muleka kali nagenda nti musawaze tezogenda mu TV nagamba omwana tumuleke tujja mulaba ngazalibwa kali nengenda ne mugamba omwana mulwadde nagamba omwana taberanga ko lindako wavaayo otyo okujja wano mu ddwaliro okuzaala tata tomanyi wali katatawo umumanyi wabeera katatawo teyajja mu ddwaliro kulwaza oba kukuyambako yajja nalinze ne anti okuzaala kati olwamala ne tuddayo waka ne muddayo eri ekasambya ate ye mama aliwa mama yanova yaddayo Busoga tomanyi gyabeera simanyi tabakubira na kusimu ye mwalimu bameka mama yabazaala bameka yabazaala 12 yabazaala 12 ate abalala baliwo abalala yabazaaya abalajje bali gwe mukulu gwe muto mama enzo wokuna kati bali abalala yagenda yaddayo naye Busoga jajja wafe yabatwala wa yabatwala kubeera nabo jajja yabeera wa naye yaddayo naye abeera Busoga ekigeza ate taata wuye muki tata Musoga mama si Musoga
mama eggwanga lya sirimanyi. Tolimanyi naye nga yali abeera saidi zeeyo Busoga. Ekitegeeza ene Kasambya mwajjayo bujji. Twajjayo bujji. Kaakati obadde oli mu kunnyonnyonnyola wajja otya wano mu ddwaliro wano e Hoima? Omwana baali bamukubye empiso kati neezimba n'embeera mulese bamusale. Kati ne bamusala nesanga ono omukazi awo bbooma. Kati n'agamba mbu olinaani nemugamba teri gwenyina nze zekka. Wajja weka ku olwo? Nga nze omuleeta kumusala ekizimba. Nenambuza ze naani nemugamba nze zekka. Nambeera awo ne tubeera naye awo paka saa 10. Ne tuddayo ku bbooma ne tubabuuza bakisala ssaawa mmeka. Nga tebanabakisala ne bagamba tugende mu katiivi. Ne tugendayo ne batusaba emitwalo 3. Ne bagamba mbu amagumba g'omwana gali bulungi. Kati ne tuddayo bbooma. Kati we twaddayo bbooma ne bamusala. Kati olwamala omusala omukazi n'agamba tugende. N'asaba baddokita mutugende naye tubeere naye wamu. Mbu omwana waali wonna tuliddayo wa. Kati bw'osinkanira ono Susan. Kaakati ye omwana wamuzaalira wa? Namuzaalira Kikonda ne batusimika bbooma. Wamuzaalira ki? Kikonda. Ne basindika eno. Kati waddamu okwogera ne boosi we yali boosi we ku mutabani we yakuzaalamu omwana? Naddamu nemwogerako n'agamba omwana si waawe. Ne bamwegaana. Boosi bamuyita ani? Bamuyita Kairanga. Ani? Kairanga Tone. Ate yakuzaalamu gw'osuubira? Sayuni. Yo kyekakasa nti Sayuni ye yakuzaalamu sooli? Sayuni gwenekakasa. Kwawo awo waliwo weebaka n'abalenzi nga bameka? Baali 2. Abo bokka? Kati naye nga ono Sayuni gwe weekakasa nti yakuzaalamu? Gwenekakasa. Kale abakutondera niye gistole y'omwana ono oyiroho kati eri Kasambya omanyiyo? Mmanyi. Bwe tugenda wamu ffenna osobola otudirectinga n'ogamba weewano? Olina ennamba y'oyo mukama wo? Nina ya chairman. Togiina? Kati taata wo yagamba ki bw'oyogera ne taata wo? Agamba omwana mutumuleke. Nemugamba nti anaafuna atya obuyambi nga talina taata we. Kati n'agamba mutumuveeko. Kati olw'omwana lwazimba nenja ne ripootinga akwo wa chairman n'ansindika eno ku poliisi. Kati olwansindika ku poliisi ne bagamba oyo omulenzi bagenda amufuna. Kati nembeera nentuula. Kati omwana n'abeera kiseera ky'okumutwala okumusala. Neera nenzirayo ku poliisi nengamba nti sirina buyambi nti omwana n'amukola ntya. Ne bagamba mutumuleke bagenda mukwata. Kati nange nenindaawo. Taata kati nampa emitwalo gwali gumu n'ekitundu. Nampa esente mujja wano bbooma mbu bamusale. Kati olwamala okumusala. Yo mwana wangambye empiso yamuzimbisa ekigere? Yamuzimbisa. Kati ne kazimba neteekako eddagala by'ekigaana ne kagaana. Nekibeera kinene nemweta ne bamusala. Kati olwamusala ne tubeera awo. Nafunira ono omukazi eyanyamba. Kati ne kati yanyamba n'esente ze baali bamusabye yaziwaayo. Kati ogambye eri Kasambya gye wali okola ojjukirayo? Njukirayo. Bwe nkuvuga mu mmotoka osobola okuŋŋamba weewano? Kuba njagala tugendeyo twogeremukko n'oyo boosi wo tunoonye n'oyo omulenzi gw'osuubira gw'ogamba gwe wazaalamu omwana eyakuzaalamu. So abakutondera sitole ogamba bakuyita batya? Nangobi Saara. Saara. Niye gye sitole ya Saara ayina emyaka 14. Bayita Katungenda ayina emyaka 13. Kuli Kasambya hali yakoraga mutabani wa boosi yali yamagana we yamufunisa enda. Yamufunisiza enda yagamba ona yabaire boosi we yamwehakana abagamba omwana atali waabwe. So tukwenda kutwala olunyumya olunu mpora tukengeri yale kiki kyennyini ekiroho. Tujja kutunga akaire tugende okasambya good enough ogambira okwijjukayo. Tulole tubazeho nabali family yabali haliyo musikyo ne yakuraga
Meanwhile nkwenda Susan ujjo tusoborolo mwana ono kamutungota oiro okusenga otunga akatebo kajjo kaikara hano muhereza akateba akajja ikale hano ono Susan no yatungire omwana omo isikio no Sara ukamutungota Julius Sara ono kamusanga hairwaro fact nkabangenzere kurora friend wange friend wangu gwa kantera yangama mwana itingu kusobora kurubata nyambo ijo ntwalo honka msikani bangambire ntwa mngene msikani niho nasangire Saron yarora ali mwana muto muno nahuro mtima nigundu mana muhabuza mwisikiwe mama wo mwana onalinkaha yangamba mwana wange nyamugambo kudupa mwana raba wali wawe muheibere ya muhibere nakakasa na muhabuza mwana bayireke kubaka kabakemereire katairo mwana haibega ali wenka nyamugambo mwana bayireke yangamba mwana bakamutere enkinzo hakibero ya polio kumugema baitezimbire unyabwina akaguru ko mwana abantu inywenka sasa akaguru kona kazimbire kim yamuhabuza rugire mundo ko dokita akugambira ata ko yemereire hano oba amazire kuruga msikani kuli yangamba mwana bamusikani ingire naye bangambye ngende mwekisure nyamuhabuza iwe mwekisure umanyireyo nyamugamba hanu boma nyagamba kampabuza dokita harabalo x-ray akuyambe nyahabuza dokita yagamba na nyoma no gomo boyinegaira ninyenda kumuyamba baitu x-ray yaitu haneka koraki ekafa boma ego nyamugamba nyagaruka heru nyamugamba oyina sente zingazige na x-ray yangama nyino mutwaro nyamugamba dokita chalo takinga kabali mugya kinga nyamugamba chalo takinga leka twanguhe bwangu tugenda heru tukole x-ray tukoleki tugaruke nyakwata mbaga yange nyayame mitware 2 nyakwata ne sente za boda nyamutaha boda nyamutwara avema twakura x-ray twagaruka x-ray katugamba omwana okuguru kurungi kuba bakabatinire kisara batakaboyina maguru galigata bamugamba okuguru kurungi komezi kuyaho kwijwira masira twagaruka report twagihaye kuli batusindika kuno kumisara deni twatandike line bamusaro bamazire musara dokita yagamba ono mwana mlingo tumusazire tutakwenda kwa admitting bwa kitabo gya kuikara nawe hano kubona mwana mutoto agya kusobora nyamugamba nyo kundora hano obusume ono ikara nawe ukawumulesere rumwa kabanta kamulesere akyala kitabo akitukiyali hairwara mu process ege kirekyo kiyenyine nyamugamba dokita mwana ono wora musara nyo wetingenda kusobora kumulindira boma hano kubantura kandi sente zinkoranize zikumbesaho no musajja mukata kozere kitakimanyire nguna ndina hano nyamba hakiro mumpe mutwale mwange turagaruka gantufunake obujanja dokita yagamba isoke mutwale baitu mulingo kumutwala mulingo otamanyire bo mwabo banzo confirming nabo mwabo bana police nyamuga nyahabuzo mwana ono oine namba yona yokumanya mu mutwe yabo mwanyu abakubangiya kutwara mwange akangamba ina namba ya chairman namba ya tata wata takigimanya tise wenyini taina simu hati Sara watata wo manyiyo uje mubere wamwe awafule ne kasambi omanyiyo nawo tujagiya kati ye tata wakola ki asiba amanda ayocha manda ayocha obasiba ayocha hati nyaterera chairman unyatereire chairman nyamugambo omwana ono kumumanya mabara gati na gati yagamba nkumumanya nyamugamba nyo muhire muirwaro obire bugenzere nkumutwara mwange habo mwana yagamba mukengero mwana ogwaizege muirwaro muhairege namba yange yangamba baitu amazima genyini tata we taina busobozi nyamugamba na wakubata ina chairman wakasambya niwe nkubaza nawe hasimu tata we taina busobozi nyamugamba na wakubata ina busobozi onu mwana muto ise na nyina kakusanga omwana onabahe kizibu bakusobora kubasiba yangamba nyina tata haya kagenda iraba mazire myaka kamunana plus tiba murorawo chamani nyamugamba kale nyoka mbe nabajanjabo mwana nyaba nawe chamani ntubazaga era tubaza chamani nawe kyali kiro kimake himba yaija mwange kuroro mwana halali kati chairman oyo amanyi oyo bosu akubimanya abo kubangambira akabihambiyaho kyonka ngo yabihambizeho buli bubakagenda ha polisi ya Kikonda mboli mukoto
abanakyarugayo bosi waibono ayamutwekere nagendayo Kikondo oba bali benyina abasirikale ni bamuterere simu ngo habayiroho kino na kino hati na ogo wenyini bosi narugaho nagenda kujuma isono bana abakunganiza bamwesere emirundi nyingi hakakiiko baije bakuwatanize no musajja ogwo akagabagarukamo n'abagamba omwana wange nkamutwara boma bamukebera takahikire kuzaara omusajja mutawana wa myaka 18 bale muno niyo nkubabuliza owe 13 kakazaara kondo mpe namba ya chairman ogombazeho nawe omwana tata omoja kagamba mutabani takayikire kuzaara ngwa chairman ebyo nibirugamo mu munwa gwa chairman niko nangamba nyamugamba chairman omwana we 10 chairman akangamba 18 oba 10 na musanjo nyamugamba we 13 kakazaara owe 13 araya sobeire kuzaara 18 atakutweka no yakuba Julius no yakuba myaka 13 no yakuba myaka 12 rawa somero science omwana akuzaara solonga zobusigo bukuzira kuzaara kanterero chairman ono kale tubazeho nawo tuhulabo kwankwenda no watu twale mu musajja ogwo meanwhile omwana ono akwikara harikiri atete mandira na Susan ono just in case boku boina ekyo kusaa kuyamba isaho omwana ono atono mwana inda bukuruki myezi 2 aine myezi 2 ne wiki embo kusaa kubano entwa kuyamba osara no mwana we muojo muisiki mwana muisiki kyokulya obugoye biki byona sa okusobora kuba note Susan baheze namba yawo enamba yange Eriziro musanju egiye mtiene kumbanja kamba Airtel chairman takukwata simu mbanyenda tubazeho nawe kamba Airtel mtiene kumbanja turubatira mu mabanja nanyo mu bikenga boko no inda kuyamba Sara na umwana wa mwali nyaki Kirabo Mutoni Kirabo no inda kuyamba no mwana wa Mutoni Kirabo Susan agya kubahe namba. But I can assure you esitole nkwenda tugihondekere nkwenda tugendeho mwa isomusajja ogwo agamba mutabani we myaka 18 atali takusa kutweka omwana ono kamutweka myaka 13 chairman takwata simu basomere yawo abaku following Julius namba yange 07 6 299 kuleta Jowa na Yesiza nyege namba yangu teri mabara gawo ngamuteka bura chairman takwata hello mukuru jebale ko ale sabana jebale kale eso egera ne Julius Chomuendo kuva ku Kitara TV eso kakati walo story jendi mukola yono mwana Sara eso bangamba waliwo mutuzeewo eyafunisa omwalo no olubuto naye namwegana ne bangamba ebintu bino chairman bimanyiko eso kimanyi tusobola okusinkana ne twogerako ku nsonga zino kuba story ndi mugikola mbadde ndi mukolera ne Sara yeyike nnyini ali ne Sara ne bangamba chairman ensonga zino bazikugambako ensonga za Sara kubanze mbiyimiddemu neho majuzi naliyo ko wabeera kati Sara bayelinga tanaka kujja kudwalira eyo soka musindika ku poliisi okusooka nga akaana ku kalwadde kati omusindika ku poliisi nekubera ne osi mwennyini amuyambe kati osi agenda okunkubira essimu nga osangamba nti omwana ali wanagamba abantu bangi so tusobola kujja kukwata buli omu nga ate abantu baki bangi bagamba abo yayagala kati naye omwana Sara yagamba mutabani w'oyuga yali bosi we nti yamufunisa olubuto ye nga Sara agamba nti
mutabani bosi we yamufunisa olubuto naye olw'okuba nti bosi we musajja mugezigezi bwe yamala okumanya nti omwana ono afunye olubuto yatambula nayegenda ne ku ddwaliro nga ne bazadde b'omuwala nga tanako n'omu gwagambye n'atuuka ne ku poliisi kati ngenda nza okutuuka ku poliisi ngenda okulaba nga poliisi yo nga yo eringa oba gye bawa ssente kuba natuukako nosindika taata w'oyo omwana ne batamufaako taata w'oyo Saala ne bamuleta mundozi okumuutiisatiisa nga bayinza okumusiba nti yalagajjalira omwana kati omwana n'abeera ewaka awo bampawo okutuusa okusaala taata w'omwana n'antoola akasente oyo Saala kati n'essalo lwaleero taata wa Saala talina bwali ye taata wa Saala omanyi gy'ali ate eyali boosi wa Saala omanyi waali nemanyi waali kati bwe nzije Kasambya osobola okuba ntuusaako nsobola kale enkya ngenda kujja eyo kale sebo ngenda kujja ne Saala ontuuseeko kwabo abantu ababiri kuba ekisooka eno keesi nnene nnyo ekisooka keesi ya defilement wekiri mwana myaka 13 aba taneetuuka kati amaani kansabe enkya tukwatagane tulabe engeri tusobola okuyambako ono omwana kale sebo neyanza kale Suzani nkwenda tukwatagane nyenkya tugende Kasambya atwitatane side y'abakuli nayo gamanyireyo kirungi na chairman bona kumanya kubakenga kurungi kale meanwhile Saara akwetaga kuyambwa bokubaina cyo kusa kumuyambisaho mwana waye kumugulira obugoye kuba ekyo okundye ekyo kulya ekyo kunywa bayiraba motu bayambe bano bantu banya-Uganda bagenzi baitu Suzani basomere namba yawe bakusobora kuba ni bakutereraho kukwehabuzaho hali omwana ono enamba yimu kusa kuntereraho enu teri ya mobile money mbesengereize eri 0 musanju 0 8 8 34 igyo kusa kunterera nompabuza asaro kamafunota oba wewe nyonyi nayo bubande buti na buti kwenda Saara ahimbire mu mwana wayi oba nyonyi naho muti gwa sabuni abo kuba abantu inywe hati tuikize wikemu tugenda mu wiki 2 nyina Saara sabuni nyina gigura buli kiro omwana nakwonka oba masinyaziga roba tigaro nyina gasasura aina kurara mlight kale oba Julius abana twakumbolekeze ekihoyo kyomwana kwa kya kireke ikukiziba kiro ekihoya kigobuli hayi buli nekihoya tikika kizire omwana inekihoya aina ekihoya kirima mahuzi tukwikara tuhingisa sirapo bwire bunu nkereire nawe mwirwaro mboine kihoya nikisana kikuturukia amasira mwana we miezi ebiri ainekihoya kiba musaze era bampindulira bampandikira sirapo nyazigura nyomba ile nimbasaba bakutuhuliriza abaina kale abakusobora abaina obusobozi tujune Saara ono omwana wayagende ha DNA na abantu babira babakusuubira habu kuba na nyene kyo nkutekereza tugenda ha DNA baitu kandi nabo bona babya magana Saara baina kusibwa defilement chokageze na DNA baroba doctor bange bakusobola kusibwa DNA tukagiki abantu abo bwo kubasiba DNA tejja kweja tubanza akiri tubakwate empola bakole DNA oba bahereze omwana ono buyambi hala kusobola bakirize halobo akirize nti nuwe yamufuntizenda arolero omwana kale ati nyowe henyini hali nkurara nyina kadabo katito mfunire yakali yango nkapangise mitware eno mwana nasobole koraki kubya mama buko musajja berali ayikunyiru kwa bantu wenyi za kubya nawe nyagamba wewe obufumba buhwaga Julius omwana ompangizenje mwana nyampangisiza karumu ara karuma kamufunire mwange aho henyini kano kalo opposite na nyowaho nyagamba wewe kamanze muteke muga hakiri nawe ziraba wiki 2 omwana wewe arakira rasanga nagarukaye kati mwebale muno program eno ikarano hendikiza story eno nkwanda tugitule yo hali era kagenda kale bambi Julius webale muno kale enya batondera mwebale muno
RTV kwegesa kumanyisa.